Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai kakali Bolero kebadan new registration number ML Not San Z Not San Iwaisan. Kalau kemding Kynsan Hajan Civil Hospital kebelajam tagasngi pale hakapor kumba khat arshteng AA. Kadkum kejingnya thu ubanya ketiga kali ulaong bakat ba dang ya kami tedam thui bat Bthei Kynsan nakajaka badan engine. Kipulit penibding ke Meghalaya Fire and Emergency Service marmar kilawan poi ketiga jaka bantam ya kejing kemding jong ketiga kali. Hakani kejingja kamsham ladan kenu kejingja basngosi lightno kejing julor ketiga kali.